शर्मंदा दोस्ता मेहरबाना में दीवान को मजा सलेमान कलमतिया बरजा है माँ लुटें के कराची या बलूचा मकुरान एरा के मलीरा निश्तगा मलीरे निश्तगी बलूचानी कारकिर्दगी आहानी खिरद के वती सोसाइटी चागिरदे वास्ता होता आह वती महलू के वास्ता कुछ कुर्बानी दाता कुछ कार कुता वस्ता के ज़माना चाहिए होता मैं मकसद हमशे के मेनू के पदरेज में राज में तारीख अच्छे वाकिम भी वजह मंत्रा लाते के दीनी अमी सरुखानी वाजानी किससे नाम के तो ईशानी वजह मुल्ला अब्दुल कादिर है वजह अब्दुल कादिर ईद के मर्दमानी वजह नहीं भी है ईशानी बाबता लाते में चारू कमगुश के ई वजहानी किरदार बाबता पता दीमा मा एजुकेशन में नहीं होगा लाते मर्दमानी वजह ना मगर मुल्ला ईसा मुतल्लिक वजह मशहूर है कि आस ने सखी मर्जी बीता तिल आई मजन बीता वो साकरुआ आई डगारा बीता आई डगारा के साल सरा ब्रेंज अतका ब्रेंज कहीं ज़्यादा ना बार कहीं स्टोर मार बीता अतका ब्रेंज इसी कर रहा ये सखी हैं बीता वो हकीम हैं बीता हकीम है बीता साहिब करामात बीता अंचु कुछ किसी लोग दफा या शिरीशी बीता और यार चो वाजा अतका हमसी बार के रेत का शितरता कुछ मर्ची का बार तो बार नकन है गुड़ा हमारा शीशा दिगंदे बार नहीं हरता करामाती मरता साहिब करामात बीता मुल्ला दोस्तों बीता मुल्ला दोस्तों से शजर नस्ब बाज शौक भी था देखिए इल्म में शौक भी था मर्ची कलमतियाँ तो शजर नस्ब इसी लिखता बाज अस्तान मुल्ला दोस्तों है फारसी लिखता सिंधी लिखता उर्दू लिखता इल्म में भी था वैसा किताब को दस्तिया बरसा इसी किताब है कि बीता कसाने नहीं बल मन नहीं लगेंगे कि कुछ है बारे एक मर्द की और ख्वांशरी पे हंसता बड़ा जमन को ये मुल्ला दोस्तों तो लिखता भी था कलमी नुस्खा मुझे माँ इश्क तक के दे किसने ये दमके बिंदाती वानिंदगी मर्दों के बुत्तगा या की वजह जामद वजह वली मोहम्मद के अवली ज़माने का क्या आना तालीम हासिल करता है तो ये मर्दमानी बाबत वजह तो वजह मास्टर जान मोहम्मद में जिसको मास्टर में क्यों बनता इक्का तकलीफ आती कि सुलेमान माँ शूते इधर इस्तार गेटा इधर बीता मोरिया गोट नाम सरा मोरिया बुर्रू बीता जदगारी बीता मोरिया पितना बीता ढगार हमसी मेत नहीं तो मेत की तरफ वजूद देवाना जिंदगान है ना आज जमाने का खाली मेत बीते हैं बस ना लेकिन जो कसरतें आबादी नहीं बीता इधर 4 दर्जो था 4 दर्जो यहाँ वाने तो है 4 आचरण घोड़ा हंसते दूरा बीता या वासु गोटा बरो या वो जामिया या बरो बड़ा खैर मैं ना वंता 6 दर्जो में वंता 4वीं का मशहूर जामिया वाला हमने टेस्ट गिफ्ता मना पता 2वीं दर्जो नहीं दारिंत की यक के कट्टे पता पर ये सिंधी भी था उर्दू भी था या जमाने का तो उम्रानी अंदाज हो बिकने वो उर्दू इंचो मारूफ ना बीता हमारे में उर्दू भी ना जानता ना नियर का उर्दू बेचारे रुचि कसरत नहीं बीता इंचो पूरा मास्टर जान रुचि मामजा निश्चित पूरा माँ हमें जामिया मैट्रिक को था पता मामजा के पास भी था पहले मास्टरिया लगे था पूरा मास्टरिया होती उम्र गुआज चीज़ आखिर उठाई मतलब बिंदाती जमाने के मर्दों वली मोहम्मद भी था वली मोहम्मद भी हमें रंगा वंता छोटा जामिया आया वंतगी मासिल कुतगी गुड़ा उसने अखबार नौकरी का आया तो पिया ये नौकरीत का इसे दरखास्त दाता इसमें बहुत जानकारी भी था इल्म भी था माशाल्लाह बलूचन तो खूबी है तो मन लो कोर पाम भी बाज हाँ भले अंचे गेस्टर वाने का होशियार हूँ बड़ा ये बात होशियारी मर्द तो वली मोहम्मद मातरा कहते आज ही शाली है जिंदे बाबत है जो उसके लिए माशको था कि आज तारीख जाते हैं मर्द में बता मैं वजह अब्दुल हकीम मनी कुमार किसने लाते हुए आधा पैसा मन का पिजते हैं मर्ची में कब जते के एक डॉन अखबार एक साफ़ी बता 970 अश्ताद ज़माने का आई अमा ज़माने का ये नाम इश्क था गोड़ा किसने टालू की सैकल सरा किसने अतका हुआ ये कहना चाहिए मालूमात किसने ज़रूरत की तो वजह आज शाहली ये जिंद जिंद आई खिदमात आई ये नॉलेज आई ये ज़ात आई फिक्र आई शख्सियत आई बाबत में चारों का में गोशदारों का गोश के ई मेतगा के मर्ची मालिश शर्फमता ई मेतगे नाम आज ही शाहली मेतगे जी वजह आज ही शाहली किरदार वश गए वो आज ही तौसीफ करने गए हमारा उनसे ताकत भी नहीं पर चूँकि अल्लाह अंचुके चीज़ को तो अंचे मसने मर्द में भी था वो अंचे बुजुर्ग पेशाएँ मर्द में भी था तो दियमा चीज जीता कि तो जानता यार बुजुर्ग के पैदा है तो आज राज दोस्ती सकबाज भी था और हर किसी में लोग के बंदगी भी था ना वो आज हम आपकी तवज्जो जाऊँ लोग बंद और पेश रचने मात की चौकनी वाजा के हत का उड़ार की दफ बंद भी था ये माप कितना लोग बसता वो वाजा
قومی کا ہم باز کتا میں مردم لاتے وہ دیر نشتہ بھی پیسر پیسر کہ پیرو کے ہاتھ کا بڑا ہمارا چی دیر نشتہ بھی بڑا لڈیں تھا آرتیں تھی ہمیں تھا کہ شما ہونا چاہیے کب تک بیاتے نا میں کرا منندے یہ دیکھیں یہ کلمتی بھی تھا آ بیچار گھول گوٹا نشتہ بھی تھا آہاں ہونا چاہیے لڈیں تھا آرتی ہوتی کر رہا آئی نام بھی تھا نور بچ کا کہ تاؤ ہونا چاہیے کب تک مائے برات ہے مائے کس ہے دراؤنڈن تو کب تک لیکن ہاں بلوچ ہاں بلے مطلب برادری یہ فرق ہے ہاں بڑا آہاں ہوتی کر رہا آرتیں تھی بلکہ وتی مردم آئیے بے انتہا دوست بھی تھا اور پیرو کے چوکاں شارے مردم بھی تھا پیر کے چوکاں چاہ رسول بس کے نام شاہ گئے نا بعض عظیم شخصیتی بھی تھا میں ہمسائے گسنا ایشا سندھی تو اچھا منگنہار لفظی مانے پنڈو گیر آنی واسطہ کارکن غائب ہیں انچوک میں واسطہ پنڈ غائب ہیں آنی واسطہ کارکن غائب ہیں آنی واسطہ سیاد ہمیں کلا گزیر کہ شما کارکن گئے شمارا جانے چودا کشت گا بڑا یہ واجہ کشت شما اڑے سوچے پنڈ گا یہ کاری شما دستا کو تھا یہ وجہ چیئے کنے شی بابا بیا یہ سبزی ما کشتنا شمارا ما پیسو نہ گرا یا بڑے بڑے با کنتے شو وجہ مارا وہ ہر نہیں شی جاندے ہیں شمارا ہر ہاں گرا تھا یا ساری ہم دات ہر ہاں ابتدات کنتی نہیں آیا وجہ کار پوتا شرویت کا مرد کے استا موریا چکا یہ نمہ سائیں داد یہ یکشا منی کرنے استا دیوان پوتی شا دست برزا کتا رسول ویش ترا خدا بہشتا جاگا بھی تو ہمارا یہ ذلیلیں پیش ہے چکشتا یکشا یہ حق کا دعا وتی قوم اچھی ابھی دیکھے قوم نام کستے چاہیے پورا واجہ زندہ مطلب علم تعلیم کو اچھی حاصل مجھے تعلیم نہ بھی تھا بلے یہ قومی جذبہ باز بھی تھا نا اچھا تاریخ ہے والا کچھ تاریخ باز رہا تھا کہ تاریخ پیرو والی شاہلی ہے جانتا پیرو والی شاہلی اس نے آئیے شدرہ نسبان سر باز عبور بھی تھا بلکہ کلمتی قوم میں ہر یک ٹکیے آئیے داں کے سر داں آخر تک رسیں تھی بالکل آئیے عبور بھی تھا نہیں آئیے کہ ایک زانتکاری اس کو تھا ساکرو نہیں کچھ ساکرو دین ہے نہیں جگہ نزدیک میں آروچی انگا دیر تر بھی تھا یار چو سواری اولا کھچنے بھی تھا نا میں میں تک ایک جنگلی دو کا بھی تھا مڑا ادھان چو سوڑو بھگیار کلمتی ہستے ہیں بلیا سندھی لفظ کا نا آئی ہو رہا ایک لکھو کی ات کا ڈاکٹر نبی وش بلوچ آ کلمتی واسطہ نا بلکہ سندھ واسطہ کتابی لکھ گا بھی تھا کتاب نام کتی جنگ نامہ آئی تاریخی مواد ضرورت بھی تھا آئی رسد نہ کیا ہوں نہ بھی تھا سوڑو بگیاڑ کے رہا سوڑو بگیاڑ کے رہا تھا سوڑو بگیاڑ ہوتا موترہ چیزیں دے گا بلے انگت کی غصبی بلا ہی اس نے چھیمنا بھی ہوشارتے رہے کچھ ہیں سی وجہ ایئرپورٹ اچھی کم کی دیر ہیں 5-6 کلومیٹر رہے ہیں ہم بولا رہے ہیں بلے راہ باز خراب ہیں وجہ سوڑو بگیاڑ بلائیں زمینداری بھی تھا آئیے جی پی کلنڈے ہیں بھی تھا بڑا ہمیں ڈاکٹر نبیش کو تھی جیپا کو تھی یہ 1950 آگا پہ وجہ 1950 ہم بولا چی بارے چھوٹو سرجنانا اتکاں واجہ کر رہا واجہ کر دیوان کو تو یہ نشتہ بڑا معلوم دروش ہوتا واجہ دیوانا نا آئیے سارو گون کو تو کلمتی کھایا ہو تو کھایا آئیے لکھے تو درو ہم جنگ نامہ تو کا انگا بھی لکھے تھا پیر مرد آجی شاہجی کہاں جو سجرو ورطو فیو ہم کتاب نہیں کرتے من نقلی تارا دات کے ورنہ دات کے ورنہ داتا بچکا نا مجھنی کتاب گار بھی مجھے دیکھیں ایک مردی بتا ہے کہ اس نے آئیا شک کے قبرستان واسطہ بلا ہے کس نے زمین لاتا محبت خان رند یا محبت خان مری حسن خان رند حسن خان رند بولتے محبت خان اچھا بھلے آئی قبر بھی چوکنڈی نما یہاں قبرستان کچھ مردم بتا گئے اصلا اسی سیاد اندی اس نے گولی مارا نشتگاں لاتی گولی مارا نشتگاں لاتی حبا نشتگاں اسی وتی زمین ہے تب بتا کہ یہ زمین ملکت ہماری بھی تگاں بڑا اسی ہمیں گبولا خرید کو تگاں بھلے اشیاء ہوتی زندہ ہمیں زمین کی موجودہ قبرستان ہے وقف کوتا بھی تھا قبرستان واسطہ یک ٹکرے پیسرا سے دیوال تو کا بھی تھا بڑا آ قبرستان پر بھی تھا نہیں مائے قبرستان وارا چونکتا مائے مردمہ برتوں میں گرو کل ماگوش نہیں نا جامعہ نام مائے بلو چونکتا گرو کل یا وہ ایک افدگی داستان ہے نا یا مندہ چیزیں برتوں تے ہو جان دل بودا پتا بڑا یہ نزدیک پتا ادام برتوں تے نہیں روا جی بھی تا یکی سیادی ہے مجھے کلیں درست نام ہوتا برا نہیں میں رندی کہوں میں افتا یاری تو راہ جانگ نبی ہے قبرستان پر روئے گئے نہیں بیا ماؤتی ہم جان کر لکھیں اور ناظم الدین اس میں کاؤنسلر بھی تھا ناظم الدین نیک میں چکے بعض فراق دلے مرد میں ایسا اس کہ نئی زمین قبرستان پر بھی تھا بلے نیم زمین انگا قبرستان ہستے ہیں اسی کیمسی درخواست داتا کہ تجھے دیوالا کہاں فوراً اس طرح عمل کو تھا قبرستان والا زمین سجوہ دیوالا کو تو کہ
मैं और मुल्ला बिता पात का उसी बाबा माँ उसी कब्रिस्तान जिदा कने बड़ा मतलब छी वास्ता उसी में मनसलक जिदा है कि आज़गिरियाँ वहाँ नवाज़गी बड़ा मैं जानकार है मर्दमा उस्ता मसला का बिल ले बाबा खबर अरक्सी वती जोस्त भी सही भले मारा यक्कबरे मुल्ला दोस्त भाई कुछ क्या मावती इसवा जिदा कने ये बर मारा इसी दोस्त भी कि मावती इसवा जिदा कने बड़ा वजह जिदा कन का तेमा भी पार्टी है इसने ना नाज़मुद्दीन है आदम ताजू का बोले अरूबरू तो नशे तो जिदा कने भी सही ना बड़ा वजह शाम दीवान कुट गए हैदरा मसला कुटा शाह हैदरा ने ताजू का बोल मन्ने था पर कि शाह को रकम की अजाब भी था ना शाह हैदरा मन्ने था नाज़मुद्दीन अत का आदि आशम कर रहा पीर मोहम्मद संगत भी था वो तो पीरल हमचन अमराइया छोटगा नी पीरल भी राजी के जिदा भी ना बड़ा छोटगा कई बार आज आशम गुराना को अली निष्ठा भी था मुल्ला हसन निष्ठा भी था आई पार्टी में भी था कमाश भी ना बिल्कुल बिल्कुल बड़ा ने हम थी दोसे कमाश भी था क्या नाज़मुद्दीन नाम बंदिला छोटगा उसी वजह समय राजा चो पेड़ा था उसी मैं इसवा जिदा भी कि समय मदनी ने ख्याल किए माँ नहीं थी ये काम है उसके मैं इसवा जिदा कन जानता मैं जिदा कन पे दे तो हूँ आसी तक वे माँ आसी तक बड़ा इष्टी शहर रहे बड़ा दूर मेरे चपकीरे लंबरा कुछ ही तो तुम कब्रिस्तान आ कब्रिस्तान लिखा है कष्टी वो ये दे समय ये दे मैं बड़ा मैं मर्दों मस्ते बाद हिम्मती मर्दों भी तो अल्लाह ने हिम्मत अक्षा भी जानते बड़ा फौरी चंदा मैं शुरू होता आइयो दीवार सजो तो बसता भी था ना बिच्चा दीवार हमारा बंदी है ना चंदा मैं शुरू होता वजह हनीफ सेठ भी तकरीब शबी शाबाश नहीं छोटे ट्रैक्टर दात में कार दात में बड़ा ऐसा हमें दीवार शायर अंदर चंदा होता दीवार बसता जदा होता मर्ची वजह आए कब्रिस्तान पुर रहे पर्ची की हाँ हर कौन हो रहा था ना इशारा के अर्ची मेरी हम ना कारण थी मुआजरा पंजाबियाँ बंगालियाँ कब्रिस्तान है तो क्या मने करने माँ होती दीवाला कुछ माँ मैं ये अंगा जुदा है बलूचानी का मैं जैसा है माँ मैं अच्छा वजह सुलेमान बाज़म बले देखिए एक जुस्ती में दिमाग की थी कि दा आप एक निज़ाम बुता और माँ आज चोड़ा बुता दोमी माश था कि ये खोरेंगी औरेंगी ये असला किसने बलूची लफ्ज़ वंगी या ये चीज़ इसता ये रंदा पता किसने जोड़ दे बुतगा हो किसने इशारी तारीख़ बाबता तो वो यहाँ पे निज़ाम है सिस्टम है बाबता वंगी वजह माँ मैं मुल्क मैं बलूच होते वंगी हाँ लस्सा उछनते कस ये आया से कस कष्टगा ये डगारा अपने आड़ कौराची आप जीरा ना मैं बोला कौर के अवल मतलब जहाज ना भी था बोर्ज भी था ना सही एक बोर्ज भी था जू कष्टगा हमें जुआनी नाम वंगी सिंधा उछनते वंगी बलूचिस्तान उछनते जू जी ये हमें जू कष्ट है डगार पोरकना को तो गाने द्राजिया दांग की छोटा गाना हमें जुआन जरे डगार पोर को तो गाना कोरेंगी कुछ मतलब इसके कोर जू कोर वंगे बलूची जू उछनते सिंधा वंगी उछनते ये इसने लफ्ज़ानी तलफ़ुज़ानी फ़र्क के बलूची उछनती है ना बच्चे ये हमें रंगा है ना वंगी को इस्तेगे वंगी और जू यकीन चीज़ें जी हाँ वैसे दो विषय के माता मल्ली रे चप्पा चागरदा के गिंदे के कब्रिस्तान में पीसरा के कब्रिस्तान ने बाबा तक अप्पा है चौकंडी कब्रिस्तान है तूता कब्रिस्तान है इधर बलूचानी मजनी किस्ते किसासे कब्रिस्तान कलमतियानी शुमे बोले मजने किसासे कब्रिस्तान भले वजह माता गिंदे की खबरानी क्या माँ बंद के किस्ते नमूने शरबंद मशवरा पेश दारा स्क्रीन में मदीस खुद कने एक खबर के जोड़ कनक बुत गए खबर मत गिंदे के ईशानी नक्शो निगार यंचो मजने पूरा मेहनती है घुमाई जोड़ कनक बुत गा इचो शुमे कमाश है मर्दमा गुश्त कि ये खबरानी जोड़ कनो ईशानी नक्शो निगारानी जोड़ कनो ये क्या बुत गा ढन्नी मर्दम बुत गए मकामी मर्दम बुत गा कैसा चीज़ें असल ऐसी वजह मैं बलूचंतों का एक चीज़ अबरी मशहूर है ना बड़ा टूटता है होती बराजत कसन साक दोस्त बीता जरदार बड़ा राजा शिगान जता हमें जाने ना शिगान जता कि ईशिया तो बराजत के इंचो दोस्तदार गए इधर तीसरा चौकुंडी बंदी ये तीसरा चौकुंडी बंदी बड़ा आखिर टूटता है होती चुका टूटता है चौकना भी तलो होती बराजत वह सीरदा था खर्च बर्दाश्त होता वह टूटता की वफात भी था बड़ा ये मर्दा हमें चौकुंडी बसता हमें चौकुंडी सरा लिखता मलिक टूटा कलमती 10,000 लारी खर्च होता 10,000 लारी हमारा ज़माना और लारी आ जमान का वजह गुजरात पैसों नाम भी था अच्छा ये मतलब 5-10 सदी कारण भी ऐसे छिपा दिए अब ये तकरीबन 5 या 4 सदी हाँ जमाना ये गुजराती मतलब ज़रा नाम होता है गुजरात ज़रा नाम भी था लारी जी 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 लारी वजह कलीम लाशारी हो चुकी जी जी
کہ 10,000 لاری آسمان کا سچن کراچی قیمت بھی تھا. مطلب ایک کلمتی چکا شہر بھی تھا زمان کا. یہ مالدار بھی تھا نا, مالدار بھی تھا, ہوشتر کار باز بھی تھا. نہیں تو دگی یا علاقے یہ دگی علاقے یہ برے وہ نندک باز گرانے مقامی مردم تیک میں تعصب کنا تصادم کنا یہ درو میں برداشت کو تھا بڑا زندگی بلوچات کہتے ہیں جاگا پتہ ہے تو پانی دفعہ ماں بھی تھی وجہ ادا ماں کے ملی رہی کہ ورا شراب یہ لگی آ زمانہ کا شمع کے ورنہ یہ زمانہ بتا آ زمانہ کے ادا مطلب سورانی سرا حالو نازیں کوئی اور چیز بتا گا چون بتا گا آوان وجہ سیر چون بتا گا میں قدیم میں بلوچی کلمتی قبائل دیگرانی کا پنہ کنا ایشان ساو تو اصل ایشان نفرت بھی تا ساو تا چیز یہ جاڑ کو جاتا ہیں دیگر جاتا ہیں ایشان میں کماشا کماتا ساو تا اصل گوش نہیں یہ شہر جو گوش دار کہتے ہیں ایشان سے میں گورا کادو کا شہر جاتا سوالیہ جاتا وجہ مکرانا چی قیت کا کادو کو سیادت کا میں گورا فائز آگاں فائزوت کا ہاں گورا پالوان کیا ہیری کتگی میں مردم اسم ساو تا اصل دوست نہیں بیتا کلاسی کی چیز گوش داشتا کلاسیکل گوش داشتا کہ آیا ہمیں چیز شوق بیتا آیا ہمیں گوش داشتا گوش دار میں کسانی قسمہ گوش جی جی آپ نہیں وجہ یہ سیران سراو ہنچو شاعر آلیتا گا ایک شاہ تو شاپ روچ بیتا گا گوڑا آستے آستے علم نیمہ مردمت کا علم نیمہ کیت کا نہیں اسکول بندگ بیتا بچکا ونتا نہیں وجہ یک زمان کے بی ایس او پات کا نہیں پیرل کو سکیں کہ نومی درجہ ہوں وانگا بیتا گا اخبارہ یکو ونتا بی ایس او یار یہ کھایا گوڑا یار چوشتا میں درگیبتے ہوں درگیبتے ہوں گوڑا مائی گوڑا بیتا رستم صاحب یہ اولی درجہ وانندہ ہوں کہ اسکولہ چا فارغ بے گا نا رستم تقریبا 1971 19 وقتا دیا کا میٹرک کتا گوڑا وجہ یہ شد میں بی ایس او وانا کو مل لیتے گا میں مردم ہستے ہیں کم کے پیپلز پارٹی چا متاثر بھی تھا رستم صاحب کچھ کہ ماں پیسرا گپ جیسے جان سے بلوچ بھی تھا لیا رہی ہے صدر بھی تھا آئی کو بحث مباحثہ کو تھا بلے ماں عائشہ چا متاثر بھی تھا گوڑا ماں آئی خبر قبول کو تھا گوڑا ماں بی ایس او تسلیم کو تھا نہیں بی ایس او تسلیم کو تھا نہیں ماں نوجوانہ تو اس سے اچھی ایک جوش پات کا ہمشہ نہیں گا کہ کسانی سک تر رہے گانے سے لازم اسکولہ پڑے ہمارا زمان کا بچکا یہ رولیا یہ ہوٹل نے ونشتنگا رہوگا ہمیں ہوٹل بھی تھا بلے کسانی بچکن سے مردوں میں نشتا نا بڑا ہوٹل آنا چھوٹا اسی بابا لازم وہاں گا تو وہاں نہیں زمانہ بدلتا بولے آدم تو چکا شام آتے جاتا تو چیزیں بچے تھا تر رہے مبتا تر رہے بڑا مات پتا گلو نہ کتا نہیں اس نے زمانہ کا چوک جل جاتا لڑتا تھا اسکولہ پڑھتا گا نہیں تو چوکاں کچھ نہ کنے نہیں چوک ارکسی ہوتی گا لیب و گوازی ہوشا زمانہ کے کچھ کاؤں میں بھی تھا چوک کاؤں میں بھی تھا نہیں ارکسی ہوتی لیب گوازی زمانہ کا لائب گوازی ناپید ہوں بلکہ یعنی سمجھا بھی نہیں چیچی بھی تیار نہیں نا اس نے یک لائب مقدس زمین مطلب غیر آباد بھی تھا یعنی ماہکان شپ اس وجہ ایک لائب ماہشوں ورندو چو لکھا کشتا باری گڑا ہولا یکی تو بیچا چے کشتا نہیں باری گڑا چو ہوں لکھا ہے چو ہوں جوس ہیں چو جو ہیں نا یکی اشتو کا لائب کھانا بلی یہ چوی ماتکان ہے ماتی کرنا ایک باری گا چے ٹپی تھا کہ اسی طرح اسے جات جسم درے ڈانا نہیں یہ لائبہ میں چکو نا زانا سندھی تو کچھ ونی وٹی ماں بلوچان تا ورندو پدا وجہ لائبی بھی قدیمی لائبی تا کپگ کپگی میں کرما قرآن کپگی گول گولا لکھا ہے کشتی ہیں اس تو کپگی کو تو گئے نہیں ہے کپگی ابھی میں چک نہ جانا جی لائبی میں کھڑو ٹپکا ہی لائب کنے ٹپکا پاپڑی لائب گا کم کم کے بھی بلے نہیں دیکھے لائب درون نا یا لائب ختم بیتے گا انتو سم کے بیتے ہیں کہاں کہے بزن جاکا چوکے رو ویسے شاہجو رسالو میں تو کہا کہ اس نے شاہ عبداللطیف بھٹائی یہ ایک شہری کے یہ من سندھی وانگ نزانہ یہ کسانی ترجمہ ہے کہ سسی کردارہ کہ ظاہر کرنا گائیں او دا کہ اس نے سسی گوش گائیں کہ منوتی دستو پادا ملی رے انی رجتگا لونجتگا
او من که در کبتگان پاس پنوه رندگیر یا موتی دستانی انیا ملیر دستانی انیا نشودا ای واسطہ کہ یہ پنوه راہانی نشانی ہے. یہ دو چیز وجہ یکی ہوا مطلب یہ جست کنا کہ آیا ملیرا ہمیں کے ساتھ سا انی پیدم چا کرپاس ہوتا کرپاس ہے مجھتا کہ کرپاس مزنے کے ساتھ یا پدی ہوتا کرپاس ڈننا را دیا ہوتا آیا انیوں ہمیں وڑا کس نے ملیرے نامدار ہوتا کہ عبداللطیف شاہ بٹائیے ہوتی شاعر تو کارورس کو تھا ملی اس نے ہنی اس نے بارانی فصلی تو بارانی زمینہ بھی کشن تھی بلے ادھا میں گولا نا یہ خوشبو ہے مرد متاثر بھی تھا بڑے شاہ ملان سر کشت گا ملان سر ہنی کشت گا تے بالو کان چھوکت گا پوشیں تگا ہوتی دستان جاتے گا ہمیں رنگا ہمارا زمان بڑے عشقی آمدار ہوتی دستان جاتے گا نا یہ ایسے کشاورتی نہ کتے بلکہ ہمیں ملان سر موقع آبادی کیت کا ملان سر کشت گئی قدیم کوہاں بلکہ باران زمینان تو کا کشت گنتے صحیح. اچھا فسی پنو ہے کہ ماں قصہ داستان بابتا اس کو نہیں ملیر ہم کستے ایک وزری ذکری و داستان جو کاستے کہ ودے او تالی بچ کستے پنو آئی برات کستے وہ چی زورا ممورا آوش کہ آنی آئی روٹوں ہمیں بھی کہ چدا چی روتے ملیر اچ در کے وہ سسی پدا یہ کستے ردگیر یا آمدہ چی کہاں ای ملیر رہی روٹا یہ شما ایشی بابتا چی ایش کو تھا وجہ یہ بابتا وجہ ہمیں ایش کو تھا کہ لفظ پنو جی نی بات اچھی کہ اسی نام پتی محمد بیتا اسی لنگٹائیں سوریا اسی نام پنو پت گئے بلے قدیم چاہی جن تو کم چاہتا پنو نام بھی بنا مل لیتا بلوچی نام یہ ہستے پنو تو یہ ہستے ادات کا بڑا یہ ہے جانے کری تھی اس طرح فدا بیتا بڑا مرد ایسے سیر کو تھا نی آ زمان کا تو زنے کلمتیاں ہو تھا تو برائیں مردم کنا آیا اس کو تک وجہ بیائی پنو اور جانے نہیں گتا دو بھی جانے گتا ہوا اسی ہمارا جا کیا گو اس پہ تھا میر نام دلا اس طرح میر علی یہ بچہ منا نام کو تھا دو بھی گتا پوری بیار تھی براتا چمودان چا زورتا ہوا پتا ہوا تا چی شرنگی بودتا کہ یہ آدھے کشی ہے یہ پہ تم آتا پیش نداشتا کہ ہمیں کا تو زورتی وجہ ادھا کہاں برات ہمیں جیوانا شراب ہو رہا کار ہو رہا نیا وارے سسی ہوچی کہ بلوچی گپا بیتنا باندھا رہے ہیں صبح آ رہے ہیں چلیں بلوچی تو کبھی بشیتی بل من یاد نہیں ہے برائن مفہوم ہمیشہ نا کہ صبح پگا یہ درکائیں پنو عزیریں رہیں بلے افسوس کہ پاہمت گامی برا نا کہ پنو آئے برا بڑا زنڈے بانگوا نا یا کہ بام دا نا زنڈے بانگوا پنو جاتا گئی ہوتی ہوشترانی بڑھا بروڑے بچے چھوٹے میں مرد میں ورندان جس نے یہ ٹکری ہستے نا شاعری بڑا میں شاعر کچھ گئے کہ پنوہ وجہ راجہ جانے کپتا سندھا میں سیادہ پنوہ راجہ جانے کپتا آدھا ہرانگی رندشی تی پنوہ راجہ جانے کپتا نئے کے مرادانی لذت دیتا گنوں کے براتا چموت زورتا وجہ یہ روٹ امیر رہا چاہیے روٹ وجہ یہ وشن کی دیگه راون دی نا راو ہمیشہ کہ میں قدیم میں مردمان ربطا ہوں بھی ہمیں بھی تا ہمیں رہا چو شدن گوڑا مشوان گا ڈیک داتا نشوان گا یا لئی گو یہ ایک منا چو رسترا چار گئے ہوا نی پنوہ دوکایا سسویا دوا کتا یا اللہ یہ منا چی غزایا بچائیں یہ شیرے قدہ ٹھونگ بھی نا یہ ہچرنگی پسا دوچی یہ خیال وہاں گو رہے نا انہوں نے سر جہاں قدہ بھائی شیر مانے شیر رچگا نا نی اسے پنوہ چارتا سسویا چارتا یا اللہ دیر راہ بندو نے یہ عرب ترک کو زمین زیادہ ہے منا ترک تا زمین ہوئے سسوی چھتا جالا بیسا پنو بھی چاہاں جو تلہ جاتا آئے گئے نا حد کی نہیں ایک کی مرد کے پیش کونڈ گئے تو چیئے چار گئے نا بیا کہ تشیں جنینی بیتا کب گئی بیتا وشرنگی بیتا آئیشی تعریفہ کنگیں تو وہ بیتا چیئے بلے یہ زمین ترکتا ہی چھوٹا چاہتا نہیں ساں کہ یہ ہمیں بیتا نا یہ اسی یا اللہ مناہ ہم دا چاہتا تو بشن کی قبر ہم آجا وجہ سلیمان تے نیاد دیوان سکباز وشیں مالوٹیں کی تو گیشتر نیاد بکریں بلے میں واحد مرا گیشتر اجازت نہ دا تو میں نوکے پدری چھا ملیر ورنہ ہاں میں بلوچ ورنہ ہاں آہاں نا چی کلا چی پیغام دیکھ لوٹیں ماشاء اللہ ہمیں کلو دیں وہ مرد کائیں وہ چکاں وہ بھراتاں کتابہ کو محبت کنے کتاباں بوانے تاریخی کتاباں بوانے تاکہ شما ہوتا پجا بیارے کہ ماں کہیں تو کہ علم دوستی نہ کنے تو تاریخی کتاباں بھی نوانے اڑتا ہوتا چھوٹو پجا کارے کہ مکایاں
تاکہ ایک ترجمہ تو کہے تو تفصیل وار آئی ہوتی بیان کریں میں شاں میں یہ قدیمی مردماں یہ منی آثاراں نکی تو ہچ نہ جانے تو کتاباں چ محبت نہ کنے بڑا تو ناصر پدی ہے جی وہ موبائل کتاب بے نہیں کہ تو وہاں گئے آج میں فراموش کن گئے باقی کتابیں تھی گئی تڑی پلا جا چوری پالا تو کتاب ہمانے اب بالکل طرح ذہن نشین بھی ماں ہمیں پیغام دیا کہ کتاباں محبت کنے وہ موبائل ہاں بیچار ہے بلے کتاباں کی اشتر محبت کریں تاکہ اس میں شناخت بھی ہوتا پجا گیا بعدين كمان تي كلها شيء بعد كيس ترجوست ما كنت ولا تو كتاباني أي. كوجا سليمان كف جت من ترى كي غوندي كيس جوستي كنا تاي جين چونے کتاب وانی تو وانے کتاباں کو تاي جين دے محبت چین اور جو منی کتاب اس نے زیادہ تاریخی کتاب ہوا نا یا کہ قدیم شاعری میں بلوچان کتاب چاپ بھی تھا جی جی ملا بابر کلمتی ملا دادرمن کلمتی ملا رودن کلمتی دیگه دو سه نام هستن دلا شدن صحیح ہمشن کتاب موانا شاعری کتاب ملا محمد کلانی والا آئی کتابیں شعر کو ماترا ہی فرمائش کو رکھتا ہے گڑسرا کہ تو وجہ ملا بابا کلمتی ہے یا کسی ہوتی پسندیدہ شاعر یا شعر لاتی بند کی طرح یاد ہے تمہیں چاروں کا افسوس کہ منا ملا شاعر یا شاعر یاد نہیں ہے کسی شعر ملا یا کسان کی گپے منا یاد ہیں ملا ہمیں نصیحتہ کھنے گئے کہ نصیحتہ کھنے کہ ملا شاعری کارے بلائیں استی واقع دریں بعد جانا نقطہ چین کیمیا گرے ہیں واہ 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 وجہ سے بات محنت وار سب باز بس ہوتے قیمتی وقت مزہ انگا میں ابرم باز پاش کپتنگا بولے وقت موقع نہ دے دیکھے بات ہے بڑا